Va per tu, Asel. Salut i anarquia. Inche rayenkiyen piñen. Walmapu meu. Temuco Guarría. Soy rayenkiyen de Temuco, del Walmapu mapuche. Y bueno, soy poeta, escritora y dramaturga. Conocí a Asel Luzarraga cuando estaba con arresto domiciliario. Le visité, hablé con él y compartimos un café, un té y un mate. El Estado chileno se ensañó con Asel Luzarraga. Lo acusó públicamente en la prensa, en la radio y por los medios de comunicación de televisión de ser un terrorista de la ETA y que venía a entrenar a los mapuches en la guerra contra el Estado chileno. Asel Luzarraga, idazle eta musikari euskaldunak, esperientzia latza bizi izan zuen duela 10 urte Txilen, anarkismoa sustatu eta maputxeen alde idazteagatik. 4 atentatutan parte hartu izana egotzi nahi izan zioten, horietako 3 gertatu zirenean Asel Txiletik kanpo egon arren. Etxean armak edukitzeagatik atxilotu zuten, naiz eta armak karabineroek disimulorik gabe utzitakoak izan. Venimos buscando a esta persona, tenemos una orden de registrar la casa y yo les dije, sí, soy yo, me registran, ningún problema. Ahí me esposaron y me dejaron sentadito en este sofá, no me dejaban moverme de aquí y ellos ya empezaron a entrar por ahí, pero caleta de pacos para todas partes, vi que entraban ahí a la pieza de la oficina, todo el libro de literatura anarquista, ahí tenía de otros tipos, empezaron a mirar los títulos de aquí y yo en cuanto vieron esos títulos caché que muchos no les iban a gustar. Y se llevaron hasta los libros que tenía yo aquí en euskera, y digo, bueno, esos no van a entender ni media palabra, no sé para qué los quieren, y tenía las novelas escritas por mí mismo, y los hombres miraban, de hecho veían la foto y me miraban a mí, como, oh, mira, y hablaban entre ellos, como bandera vasca, que también se la llevaron como prueba, no sé, debe ser prueba de que soy vasco. Me preguntaba a ver si yo tenía conexión con los mapuches, yo le dije que nunca había estado en ninguna comunidad mapuche, que dije, bueno, tengo algún amigo, pero sin más. Me preguntó, ¿y eres anarquista? Le dije, sí. Y me dijo una frase que se me quedó mucho porque me decía, quizá demasiada actividad en internet. Aselen adibideak erakusten digu, estatuak nola eraiki egiten duen terrorista bat. Guk, gure elkartasunarekin, deseraiki behar dugun terroristaren prozeso hori. David eta Goliaten arteko borroka da hau. Bilboko idazle musikari anarkista txikia, Txileko estatu erraldoiaren kontra. Lehengo batean entzun hori irratin, burruka egitea terapeutiko izan litekeela. Beste testu inguru batean ari zen hitz horien jabea noski, baina arrazoi osua zula iruditu zitzaidan. Bete-betean asmatu zula, kasu ontarako ere. Beraz, egin dezagun terapia, Aselen alde, bere mina gure ere badelako. Zer zara uste zendu ben enamoratzia, zilan eseri eta gitarra jotzia. Gure zarrek, maiz, kantatzen ziguten bertso pusketa hori, eta gure gaztetan ezin ulertu zer adierazi nahi zuten. Zerbaitekin maitemindu, zerbait sinistu eta horren alde egiteko
prest badago, egilo kantu, baina kontu zibili zer datorken. Hori gertatu zaikeri noski, pertsonak elkarrekin ongi bizitzeko eta denon on beharrez nola antolatu behar dugun sentitu eta pentsatu guen, engoen lekuan ekimenez lortzen saiatu intzen eta zanga. Batzuentzat, eltsoaren pareko gertatu intzen. Estorbosua, eskukada batez, paretik kentzea erabaki ziaten. Horretarako laguntzaile izan nahi zuten miserableak, ez dituk inoiz bezala faltatu. Zu ordu hartan Hego Amerikan bizi zinen, Txilen, Maputxeen herrialdean, eta egun batetik bestera polizia etxean agertu zitzaizun, hartu zintuzen, zer pasatzen? Agertu ziren pakoak, anizatzen, karabineruak, eta miaketa, etxean eta asalpen handi barik, eta lusatu zen, eta alako batean, jasazten atzilotutan nengola, hemen topatu dugunagatik, eta zer topatu duzue. Armak eta lehergailuak, eta nago... ¿Cómo te declaras por todas las acusaciones que hay contra ti? Es que todavía no sé ni de qué se me acusa. De atentado. ¿De atentado? Atentado ¿Contra quién? explosivos contra una farmacia que tenemos. ¿Qué? Inocente, no sé nada de eso. Zuk kontatuta jakingo ez bagenu, iaia ez sinisteko kontua izango litzateke. Zorionez, pasaportearen bidez, hori frogatu izan genuenez, ez zen latzagoa izan. Ostantzian, hori frogatzerik izan ez banu, seguruenik oraindik ere kartzelan egongo nintzake eta pelikula beste bat izango zen. Oso argi omen zenuen ura montaia polizial bat zela. Euskaldun esategatik, anarkista izategatik, Maputzen alde idatzi izanagatik, paretik kentzea. Elkartasun oldea oso handia izan dezu Euskal Herritik, hori ezin ukatuko dugu. Gertuko jendea zein guztiz ezaguna, jenden pilo bat mugitu zen, Txilen bebai, musika taldeak, Oso jende desberdin, batetik literatura eta euskal kultura, baina hackerren munduan eta ebilal Bai, antimilitaristak, anarkoak, eta apurra saltza oso berezia sortu zen hor. Eta inoiz politikan sortuta egon jendea, senideak, lagunak, eta hori da gehien gelditu jatana. Recuerdo cuando fui a ver a Acel a la cárcel, el día que lo conocí, me impresionó lo poco asustado que estaba. Las cárceles chilenas son un lugar de mucho miedo, en que hay muchos abusos contra los derechos humanos. En la cárcel chilena el Estado no existe, esa es la verdad. Y Acel estaba muy tranquilo. Y con el tiempo me di cuenta que había sabido llevarse muy bien con los presos y cómo era que lo querían los presos y también los gendarmes. De alguna manera se lo arregló para llevarse bien con todo el mundo. Eso me mostró un poco la persona que era Acel, cómo era él, cómo sabía llevarse con la gente. Como parte de la defensa siempre tuvimos pruebas que eran contundentes para demostrar su inocencia, pero estas pruebas fueron eliminadas o denegadas. Conocimos a Acel y a la compañera de ese momento, Vane, a su compañera de ese momento, cuando llegaron a Buenos Aires. Bueno, supimos todo lo que habían atravesado y nos alegra que con el correr del tiempo algo de la verdad esté empezando a salir, a develarse, cómo operó el Estado chileno, cómo fue esa política de montaje, que también vemos que es una denuncia que muchos otros referentes de la lucha del pueblo mapuche están también denunciando. Así que ojalá que el caso de Acel sirva para aclarar esta situación en general y que otras personas también afectadas por esa política también encuentren justicia. No quería dejar de documentar mi apoyo a mi queridísimo amigo Acel y aprovechar para recomendarles a todos a leer este libro, Los buenos no usan paraguas, donde está bien clarito todo el caso. Enviamos apoyo, fuerza y esperamos que se haga justicia. Mari Pupeñi Pulamien. No puedo seguir el mensaje de Mapuzungún, pero sí puedo agradecer a toda la gente también que desde Gualmapu, desde Chile, desde Argentina, desde distintos lugares de la península ibérica,
También habéis estado moviendo cielos y montañas para conseguir extender el mensaje. Días de lucha y revolución, la calle es tuya. Pero cuidado, los Robocops no están de acuerdo. Necesitaremos un poco más de convicción. Para cambiar su condición de speed road. Orain urte batzuk, munduko aberatsenetako batek, Warren Buffettek, kazetari baten galderari horrela erantzun zion. Badakit klaseen borroka dagoela, baina nire klaseak aberatsok aurre hartua dugu eta irabazten ari gara borroka horretan. Nik gehituko nioke, oraingoz. Borroka hori ez baita amaitu. Orain egoera aldatu eginda izan ere, Amerika Arteko Giza Eskubideen Batzordeak bere kasua aintzat hartu du, bere salaketa aintzat hartu du, bere giza eskubideak urratu izan zela uste du, eta Txilen, epai bidean dira, bere atxiloketa hau, bultzatu zutenak, eta fiskala edo parte hartu zuten hainbat lagun, orain gainera preso daude ustelkeria kasuengatik eta bestelako kasuengatik, baina bere auzia hori giza eskubideen bidetik bintzat bizi dago Txilen. Hala eta guztiz ere esan omen zizuten, hobezela hori ez salatzea. Eta berak esan zidan Txilen ezinezkoa da irabaztea muntaia bat salatuz. Paile 8 atzerakoiak dira eta ez dute inoiz inor errugabetzat joko, horrek suposatzen badu polizia zelan salatzea edo muntaia agerian ustea. Adierazi nahi diot nire elkartasun guztia, Axeli, batez ere, Txiletar karabinero eta estaduengatik jasan duen jazarpenagatik. Apazel, mundekatik gure elkartasuna bidaltzeko. Luzarraga idazarekin gertatutako bidegabekeria salatu nahi nuke. Animo borroka hortan zabiltzan guztioi eta bereziki Axel eta gertukoi. Musu bat. Kasu honekin beste behin ere agerian gelditu da boterearen impunitatea, bai errelatoak eraikitzeko eta bai horiek ondorio guztiekin aurrera eramateko. Guk euskaldunok badugu eskarmentua ez ezik obligazio bat, Axelek egin bezala, injustizia salatu eta erantzukizunak exigitzeko. Beraz, zurekin gaude. Badakit asko sariela horatzien mesua zabalduten eta beste modu askotan lagunduten zabizela bide hontan. Baina bereziki eskerrik asko minututsu hori atera dozuen guztioi. Kabroi utze sarie, ze iminido ez da zue bihotza dardarka mezu bakoitzagaz, ez da erreza, mugidu dan guztia aurre eitzeko, baina benetan, eskerrik asko bihotz-bihotzez. Axelek beti nintzen dau pasiño handia bere borroka guztietan, izan liburu bat idatzi edo abestiak egin edo herri bat defendatu. Da munduen gauz, pelo bat herri, baina maputxeak, edo gu edo palestinarrak edo sahararrak edo hainbeste, zapaldu eta bizi gara. Gogorra da, baina holan da. Txile herrialde oso errepresiboa da.
Gaur egun ikusten dugu urritik da bize horre protestak kalien eta giza eskubideen urraketak eguneroko ogia. Eta Maputxeek historikoki paretu dauriena hori izan da. Herri Maputxearen alde egiten den ekimen oro erreprimitu izango dela estatu Txileta bai Argentinaren aldetikan. La lucha del pueblo mapuche, que costó la prisión política de centenares de hermanas y hermanos en prisión política en el Gualmapu, ha sido para proteger los intereses de las grandes transnacionales del agua y la madera. Porque Chile es el único país en el mundo que vende el agua. Tenemos mucha agua, sin embargo, en las comunidades mapuche, debido a que la tierra cultivable que antes nos daba el alimento, ha sido reemplazada por bosques de pino y eucaliptus. ¿Cómo es posible que un Estado genocida con la Mapuñuque, con la madre tierra, pueda llevar un juicio, meter en prisión a un escritor, ¿verdad? A un músico que con la palabra y las notas de su música defiende la libertad de los pueblos, defiende los intereses también de la madre tierra, ¿no? Con su palabra, con su escritura. Gertatu jako nahi da grabia nun fikzioa balitz be lanak izango genituzken ulertzen eta sinesten. Ezer gauzatxoa berakusten dagonek, zapalduek zapaldu, han eta hemen, altxuek altxu, tapakuek pako. Borroka enbidala, hoixe bai, eutxea sel. Toni Negrik esaten zuen bezala, disidentzia guztian lortu du estatuaren diskursoak terrorismorantza eraman alizatea. Egon da nolabiteko desplazamendu semantiko bat. Eta estatuaren kontra egondako denak terroristatzat tratatuak izan dira. Froga dezakegu, estatua bera izan dela hori modu gaiztoan erabili duena. Nazioartean terrorista bat naiz. Beraz, aurrerantzean, badekot Damoklesen espata hori, beti edozein aduana pasatzeko ni hor nago, zerrenda horretan. Eta hori nahikoa da herrialde batzutan sartzen ez usteko. Eta Txilen debekatuta daukatu dainik sartzea. Beraz, orduko kondena oraindik dago, neurri batean, nire gainean. Eta azken finean desgasteko taktikak dira. Justizia ez da edonorentzako. Justizia da beti dirua ordaindu ahal dagoenarentzako. Orain behar dugu laguntzak aurrera jarraitzeko. Ze datorrena oingo fasea oso astuna, oso luzea eta oso garestia da. Eta hasi ginen pentsatzen kanpaina zelan egin aurrera alde batetik babesak lortzeko, ze hori be garrantzitsua da nazioartean nire abokatuak erakutsi ez gauz bakarrik. Hauek be gurekin daude, irudi aldetik ere garrantzitsua da, presioa egiteko bide bat da. One of the reasons that we should do this is that it could be any one of us in his situation, which must be incredibly frightening and distressing for himself and his family. And I do think that. I think it could be any one of us. But I also think that this is him. It is actually happening. This has happened to him. It's happening to him now. So this is not a prospect of injustice. This is an actual injustice. And it's for that reason that I want to speak in his support and put my name to his defence and his solidarity, and hope that his name is cleared as soon as possible and that his life is restored to the way it was before this calamity befell him. And of course I also want to thank with my horrible and poor English to Jay from London and to all those people that were also moving, trying to spread the message from Myanmar to Ireland and back. And well, we didn't get all the messages we wanted maybe, but I know there was a big try to spread this, to move the message, to push this solidarity. So thank you very, very much, and I hope we will see soon in another situation maybe. I love you.
Maputxe guztiak terroristak ziren, euskaldun terrorista baten laguntza baldin bazuten. Maputxeak eta bebai anarkistak, hor ere kanpaina luzea da anarkismoa kriminalizatzeko eta esateko anarkista oro dela terrorista bat. Konexio eusko maputxe anarkoa, eta hori jasan, deabrua, adarrak guztan eta dana, ez da. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Nire bezarka da, eta nire bostekoa, Axelentzako. Berak ezagutzen nau eta baki bere ondoan nahuela. Hau Axel, zure borroka guztiona data. La eterna lucha entre David y Goliat, entre la razón y la fuerza. Alguna vez no queremos perder la esperanza, ganará la razón. Un abrazo fuerte, Axel, desde Zaragoza. Axel Luzarragarekin nire atxikimendua adierazi nahi dut. Quiero expresar mi adhesión con Axel Luzarraga. Se exprime mon adhesión avec Axel Luzarraga. Mil esker. Muchas gracias. Merci beaucoup. I want to express my solidarity with Axel Luzarraga in his case at the Inter-American Court for Human Rights and his claim against the Chilean government for wrongful arrest and detention. Erbada errazena litzateke kakaura guztia alfonbrapean gordetzea, baina bueno, Axelek erabaki du borrokan jarraitzea eta edozeinek uler dezake borroka hori gu guztion aldeko borroka dela. 30 urte inguru dira elkarra ezagutzen dugula. Une asko bizi eta partekatu ditugu elkarrekin. Adi entzuten dudan lagun horietako bat zara eta oraingoan ere entzuten dizut. Hain beharrezkoa ikusten dut eramaten ari zaren prozesua, nire ahotsa ditu nahi baitut. Mezua goratu egin behar da eta dagokion indarrarekin zigorgabetasuna eta boterea ez daitezen nahierara mugitu. Elkartasuna zurekin eta era berean sufritu duten gainerako pertsona eta herri osoekin. Besarkada handi bat. Herri indigenek bizi dugun kapitalismo basati honen aurrean proposatzen dituzte gizarte antolatzeko eredu ezberdinak. Horregatik jazartzen dituzte, horregatik jazartzen gaituzte, horregatik jazartzen zaituzte. Borrokak ez duetenik, baina behintzat ea bataila hau irabazten dugu. Bi bazu eta beti aurrera hasi. Bueno, Axel, ataungo zulotik, Uniata la Mesa y demás gente, Europako azkeneko indigenak atxuken eran, hoxe, besarkala bat eta animo, Venga! Estatuaren boterearen kontra eta estatuak hartzen dituen injustitzien kontra, derrigortuta daude ateratzeko eta Axelekin bat egiteko. Gainera, euskal idazle bat izan da, are gehiago lagundu behar du. Ez da bakarrik kasu politiko bategatik zigortu izan, baina baita ere idazteagatik eta elkartasun ere adierazteagatik maputxearekin. Beraz, euskaldunak eta maputxeak bat eginda, Axelekin, eta Axel terrorista ez zen. Axeli prozesu honetan aurrera indar guztia eta herri maputxeari gure maitasun guztia Euskal Herritikan. JK irabazi arte, amulepe eta ingoitzan pupeinik apulamien, maritxi huevo. Zorionak Axel. Izandako ausardia eta zintzotasunaren gatik. Ire alde gaudenok ez gaitu diru eta boterean aberatzen. Bai ordeak hemenez. Ire errugabetasuna oiukatzeko bezain aberatsak bai, benepi. Gogoratu olerki zaharra. Besteen bila etorri zirenean, nik ez duen protestarik egin. Eta nire bila etorri zirenean, ez zen inor geratzen protesta egiteko. Axel Luzarraga ez da terrorista, ez adarrik jo. Solidarizamos como colectivo Mapuñuque, nuestro colectivo de poetas y escritores mapuche, y el pueblo mapuche solidariza con Axel Luzarraga, un hermano más que ha sido acusado solo por el hecho de pisar la tierra del Gualmapu, solo por el hecho de caminar
por las calles del Gualmapu, solo por el hecho de caminar por la Mapuñuque, nuestra madre tierra invadida. Por eso solicitamos a los tribunales internacionales que condene al Estado chileno por haber mantenido en prisión sin causa alguna, sin prueba alguna, a Axel Luzarraga. Hermano Axel Luzarraga, estás en nuestros corazones. Para terminar, un colofón inmejorable. Moltes gràcies a Joan y a Wallace, dos monstruos con ese corazón rojinegro palpitando, tan vivo todavía en los países catalás, que desde ahí nos han enviado una canción especialmente para esto, para este tema. Hemos visto que no hay virus más contagioso, que más se alimente del miedo y más nos atenace y más nos mate que el autoritarismo, que lo estamos viviendo día a día. Parece que de momento no encontramos vacuna contra ese puto autoritarismo, pero un poquito de medicina podemos tener por lo menos en la autodefensa, que es este tema tan hermoso que nos envían ellos. Autodefensa, 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 autodefensa. Hay como vencer sin necesidad de la fuerza. Cómo defender sin criticar a quien la usa. Quieres construir una realidad que no es la suya. Si quieres vivir cada día un poco más la coherencia. Autodefensa, 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 autodefensa. Benetan, maite zaitxuet, mozo mandue guztioi, I love you all, os quiero un montón, y hostia, me habéis estado partiendo el corazón, cabrones.